twabaganiriye byimbitse ndetse uburyo ushobora guhitamo igitsina cy'umwana ubyara. Intego nyamukuru yo kumenya iminsi yawe y'uburumbuke ni ukugufasha kwirinda ko wasama inda utateguye. Uyu munsi nabwo ariko ntiturajya kure y'iyo ngingo yo kwirinda gusama inda utateguye. Muri iyi videwo turakugira inama y'ibintu bitatu ugomba gukora nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Tuguhaye ikaze. Ubusanzwe mu muryango nyarwanda gukora imibonano mpuzabitsina utarashaka si ikintu kimenyerewe. Benshi tuvukira mu muryango isenga ku buryo bifatwa nko gukora icyaha cy'ubusambanyi. Muri iyi minsi ariko urebye umubare w'abangavu batwara inda zitateguwe, ntawashidikanya ko rimwe mu rubyiruko rusigaye rukora imibonano mpuzabitsina. Gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo mutashakanye ubwabyo si ibintu byiza namba. Bihomera ku mirari ariko iyo ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Iyo ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, uba wiyongerera ibyago byo kwandura agakoko gatera sida ndetse n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Byongeye kandi ibyago byo gusama cyangwa se gutera inda utateguye biba biri hejuru cyane. Ni ngombwa rero yuko umenya icyo gukora. Muri iyi video rero twabateguriye ibintu bitatu ugomba kwihutira gukora nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ni ukwirinda agakoko gatera sida. Iyo ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye n'umuntu ufite agakoko gatera sida, ibyago ko nawe wakwandura biri hejuru. Niba ukeka ko rero uwo mwaryamanye agafite, ni ngombwa ko wihutira kujya kwa muganga ngo baguhe imiti ibuza agakoko gatera sida gukwirakwira mu mubiri. Iyo miti itangwa mu masaha atarenze 48 igikorwa kibaye, kandi itangwa mu gihe abaryamanye bombi bamaze gupimwa. Icya kabiri cyo kwirinda ni ukwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Nk'uko izina ribivuga, zimwe mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Aha twavuga nka hepatite, imitezi, mburugu ndetse n'izindi. Ni ngombwa rero ko niba hashize iminsi mike ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, ureba bimwe mu bimenyetso by'izi ndwara kugira ngo ubashe kwivuza hakiri kare. Iyo wivuje hakiri kare kandi neza izi ndwara, bituma wirinda ingaruka z'igihe kirekire ziterwa n'izi ndwara nk'ubugumba ndetse n'izindi. Bimwe muri ibyo bimenyetso harimo nko kugira amaraso mu nkari, ububabare mu gihe cyo kwihagarika, ububabare mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se udusebe ku gitsina. Ni ngombwa ko nimba ubonye kimwe muri ibi bimenyetso wihutira kwegera ikigo nderabuzima kikwegereye. Ikintu cya gatatu cyo gukora kandi cy'ingenzi ni ukwirinda gusama inda utateguye. Niba ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, ni ngombwa ko umenya nimba uri mu gihe cy'uburumbuke. Iyo ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye mu gihe cy'uburumbuke, uba ufite amahirwe menshi cyane yo gusama inda utateguye. Icyo gihe rero ni ngombwa ko ufata imiti iboneza urubyaro mu buryo bwihuse. Iyi miti ibuza gusama mu gihe uyifashe amasaha atarenze 72 igikorwa kibaye. Umuti umenyerewe cyane inaha mu Rwanda ni uwitwa Norlevo. Uyu muti uboneka hafi mu mafarumasi yose. Ngaye nguko rero, niba wibazaga uko wabigenza mu gihe ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, ndizera yuko usubijwe. Ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo, watwandikira muri comment. Tukwibutse yuko niba ushaka gukomeza gusobanukirwa ku buzima bw'imyororokere, usura urubuga rwacu